تنبض بالحياة وتتعالى معه أنغام الفرح احتفالا بعيد الآكيتو. خریستیانên Rojavayê Kurdistanê cejna Akîto pîroz dikin. Sersala Babilî, Aşûrî û Siryanî ye. حقوقنا القومية ولغتنا وثقافتنا. Serokê Partiya Yekîtiya Suryanî û endamê Şam da danûstkariya rêveberiya xweser bi hikûmeta Şamê re dibîne ku hikûmeta niha mafê wan piştguh dixe. نحن كشعب سرياني آشوري ام وکه گل آشوری و سریانی ام هول ددن کو مافین مای نتویل جم حکومتا نو به اثبات کرن کو حتا نها مافین ما پشگو خستنه ام به همو سوریان رکار دکن دا کو پینگاوین باش بر به بدست خستنا مافو بر به آزادیه و کار دکن. مکرهاتن li mafê wan yên netewî kultûrî û ziman. Rêzgirtin li dabûnerîtiyê wan, daxwaziyê wan yên serekene di destûra nû ya Sûriyê de. هناك صعوبات متواجدة. هینا زۆر و زەحمەتی لەسەر gelê me heye. Tiştێk ku bi mixabinî ve li Sqêl bûye çêbû zehmet bû. Me jî çend name derbarê daxwazkirina mafê xwe şand. بحقوقنا. Xrîstiyan duyem mezintirîn ol li Sûriyeyê. Li gor amarên navenda serjimêriyê ya Sûriyê berî sala 2011 dema ku hejmara nişteciyên wî welatî bi zêdetir ji 25 milyona hat texmîn kirin, ji sedî 8 heta 10 wan xrîstiyan bûn. Lênha û ji ber koçberiya zêde di hinek raporên derbarê mafê mirovan de behsa hejmarên metirsîdar têne kirin. Vivian Fettah, Rûdaw, Qamişlo.